Чываш енри ялзинже эш верейт. Халық бір шуғышлы болза бұрынаган тавралық ақтыладайды. Ажа-бұжа лабамызінде шнедеші, шул зарайшы, кібер юзайшы. Кушеш темар. Халық пужарове программа ялшынызен әмітне пұрныжа кіртме болыжайды. Игібіне 22 шулда бір эш пұрнышлас келеді, апла болзан кирлі құтсыне қадірлеме басқыр. Халық пужарове программа Чуваш енре игибинде вуншичиме шулдан байшлет. Шак вғытра азынны пужару анлы зарылны. Сымахран игибинде шеремеккеме шулда ана була тағыржыр утмыл бір проект пурна жагене. Вишер загывын билік тілге шул юзаны, шывдыраган херех вырына тазатны, аллы билік ажала бамнешенетне, социаллы пурнышпа культура тыдымен тағырвын виже объектне хотлых кертне. Тада ыты шер-жер әже пурнышлама май баны халық пужарове программа. Кыжал нумай вырын хотлыланмала. Шидес шулда шак мелбе узы гурма май буле. Игибинде 22 шул вали проектсене юба уехен вунултымы жінжен бушлаза, чуг уехен вундватымы жечен еженеш. Конкурса хушынастезен ялшиннезен чималдан муниципалы округын администрацияне заявленибе мен жухле тыгак кайныне кыдардаган тада халық укшан пербайне саплаштарма хадер деген протокол башитмелле. Заявкана малала Чуваш республикен ялгужалых министерствене ярыш. Пәдемледю чуг уехен ширимзакыр жечен паллы буле. Палырцах вармалла кыжал халық пужарове программа ба Чуваш енре пенитла эш пурнышланать. Анастасия Сидорова, Чуваш ен наци телевидение.